Pozdrav svima ljudi, evo s novom klipu na kanalu Docke. U što voli to da kažem. Danas ćemo ljudi pokazati kako, znači da nema USB, da prebacite vaše video snimke ili fotografije. Za početak treba da dođete u web prodavnicu i da kucite ovako. Čuti budala. Izvinite što se čula. To. Ukucite ovako. Wi-Fi sharing, light. Idete unutra. I ovo je sad aktivno. Znači ovaj URL ovdje treba na kompjuter iskopirate i idete na taj sajt i onda sve to prebacite. A ovdje vam je šifra. I tako to treba. Znači sad stop, to ne treba svaki put koji upalite aplikaciju ući bitno. A mi se vidimo u sljedećem epizodu. Izvinite kako smetno, pozdravni, a mi se vidimo u sljedećem epizodu.